awe kanu hikai ka basha dat lembit kat ba kadang ajing hikai haka kamera kelas kala klat no haka tayo khadu jong unai wing ya kane kanong hikai laju itu kum kali seneng bat keladon Henry post nam ka arta kane kanong hikai kala klat no adin shibnai ba kala syadat haka lembit kat ba kadang don haka te ka school ba ka ajing hikai loong ba keyboard penyat kate ka school ringkat bat ki para nong hikai baju hikai lang bat kate kanong hikai haka te ka school ki penti kena ba kate kanong hikai ka beladon Henry post nam ka arta bakadang ajing hikai yaki kena school Jongka Bryan Middle School kabadan hapok dos polos haka por bakala syadat hakate kelembit. Katkum kajing yathu jong kite ki basaki ki yathu bakate kanong hikai kadai ka baburom bat ka bait ya barok ki jing thau ki badan jing em bat kum ta kam shembe ne pentuat ya kate kelembit wala kadan hapok jong ka kamra kelas. Hare kate kanong hikai kala shem ya kate kelembit banyo pelat syabar. Kumta laong baki bor penyat ka dos polos bat kum juru kinong penyat jong kate ka school kila penpau ya kajing sokendit bat kajing seu du nong ka bakrau ru alor kajing klat no bat kajing du no ya kate ka nong hikai hakane ka por. Syuk ru laong baki tenat ka kuat ka khia pat ki suba ba kate ka nong hikai kala syakta ha kajing pang ki bayabit na kajing syadat ha kite ki jatmrat. Ka Center for Disease Control and Prevention kala yathu ba kajing pang ka bajupur bat ketak bahaya ki beriu haba ki syadat hai kite ki jatmrat kadai ka jingpang rebel. Namar kata Katrat Center for Disease Control kala maham ki pat ba bakim dei bantu ne ketak ki lembit haba ki ui ne kenduk bat ki namar ki don ni ki jingma bakila banyo ya kate ka jat jingpang haba ki syadat ne syak sam.